Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kambakshungu imashinataq alli rikuy. Proverbios libroka ima kallaripi kana kashka hawami tukuyta riman. Imataq kallaripi kashamunga. Shugastawan allitej kasuspa wiñariko Jesuswan apanakuymi. Alli yachaq kankapaq kallarika mantak Diosta manchanami. Chashna kaqpipish chawanllashkakunaka alli yachayta yachachishkatapish piñankunami. Proverbios 1:7. Shuk pantarishka yuyi manarij chayaqpi kayka mana nishaninchu Diostaka shuk kukuta shina manchana kashkata. Yaya Diosta manchanaka ashtawanka nishanikunmi sumaq kashkamanta mancharina kumurishpa alli ninata shinallataj mana hatun tukuna kashkata. Shuk kashkata entendinaman shinallataj Diospaq alli yachayman chayay tukunkapaqka kallaripika shunqukunatapish yuykunatapish mana hatun tukushpa Diosta kasuqkuna kaqtami charinata ministinchik. Kay kallari sapita mana churashpaka katiqkunapika ima alli yachaykuna mana kashpaka hapishka yachaykunaka achka yachaq amawtakuna kashkashamanta paqtashkatami yuyashun. Yachaykunaka ñukanchik ñutkupi hundaytukunmi. Shinapish Diosta kasuna manchay ishaqllaka ñukanchik shunqukunamanka manataq chayangachu mana kashpaka ñukanchik kawsaytaka manataq musuqyachi tukungachu. Kallaripimi kana allitik rikuy kanpak shunquka imashinataq. Mana hatun tukushpa mantak Diosta kasuspachu kawsakunki. Mana kashpaka kanpak alli yachayta chinallataj ima yachaykunata mashkanaka hatun tukuna munaymantachu shamukun. Diosta mañay kunan shuksapi shinata churachun kumurishpa shinallataj mana hatun tukushpa tuki Proverbios libropi paypak alli yachaytapish ima yachaykunatapish mashkanapi kanta ayudachun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.